салом мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар рӯзи ҷумъаи муборак дар канори шумо ва ин рӯзро барои шумо бинандагони гиромӣ шодбош мегӯям ва умедворам ки ҳар куҷое ки ҳастед сеҳату саломат ҳастед ва рӯзи худатонро бо хубӣ ва хушӣ шурӯъ карда бошед. Ва ҳоло дар Прага соат расо 7 аст, ҳаво бошад сард, 9 дараҷа гармӣ ва дар ҷараёни рӯз дар ҷумҳурии Чех ҳарорати ҳаво ба 21 дараҷа хоҳад расид. Аммо тибқи нишондоди ҳавосанҷҳо дар Русия имрӯз ҳаво боз ҳам боронӣ мешавад, то 14 дараҷа гармияш мерасад ва барои ҳамин ҳам бозам мисли дирӯза чатро бо худ дошта бошед бинандагон. Ва дар душанбе мисли рӯзҳои қаблӣ имрӯз низ офтобист ва ҳарорати ҳаво дар нисфи рӯзӣ то 28 дараҷа хоҳад расид. Хуб, чун аз душанбе гуфтем, ҳоло рӯ меорем ба хабарҳое ки марбут ба пойтахти Тоҷикистон аст ва ҳамин лаҳзаҳо дар пойтахти Тоҷикистон ҷараён дорад. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, ба ҳайси мизбони нишасти сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва худ СНГ ҳамтоёни худро аз Русия, Қазоқистон, Узбекистону Молдова, Қирғизистон, Озарбойҷон, Беларус ва инчунин нахуст вазири Арманистон зиёфат дод. Онҳо шоми 27 сентябр дар Бӯстонсарои ҳукумат аввал рафии меваву сабзавоти Тоҷикистонро дида, сипас сари мизи хӯроки шом нишастанд. Дар аксое ки хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон нашр кард, Эмомалӣ Раҳмон дар алоҳидагӣ бо Нурсултон Назарбоев ва Владимир Путин дар ҳоли суҳбат тасвир ёфтааст, аммо мавзӯи гуфтугӯи онҳо ошкор нашудааст. Қаблан Кремлин гуфта буд ки дар дидори ғайрирасмии шоми 27 сентябр бисёре аз масъалаҳо, аз ҷумла масоили ба гуфтаи онҳо ҳассос баррасӣ хоҳад шуд ва хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон аслан ба ин масъала дахл накарда зиёфатро анъанаи меҳмондорӣ тавсиф кардааст. Манба мегӯяд, меҳмонҳо ба сифату таъми ҳар як маҳсулот баҳои баланд доданд ва бинандагони азиз, агар хостед метавонед ин аксҳоро дар сомонаи мо www.ozodi.org тамошо кунед. Сарони кишварҳои ИДМ рӯзи 28 сентябр, яъне имрӯз, дар душанбе сари мизи корӣ нишаста аз мушкил ва пешрафтҳо хоҳанд гуфт. Қарор аст дар ин нишаст 16 масъала, аз ҷумла мубориза бо терроризм баҳс шавад. Иттиҳоди давлатҳои мустақил 27 соли пеш ба хотири сарҷамъ кардани 15 кишвари шӯравии собиқ таъсис ёфта буд. Баъзе таҳлилгарон мегӯянд ки ИДМ ҳамоно як созмони шакл ногирифта ва бесамар боқӣ мондааст. Озарбойҷону Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Русия, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистону Украина шомили ин созмон ҳастанд ва албатта ҳамкорони мо дар душанбе ин нишастро пайгирӣ доранд ва мо талош хоҳем кард дар ҷараёни рӯз ҳар тафсилоте ки шуд барои шумо бинандагон бирасонем, аз ҷумла дар сархати хабарҳои тоза ва ҳамин гуна дар барномаи хабарие ки соати 1 бо вақти Прага пешниҳоди шумо дӯстони азиз хоҳад шуд. Дар зимн Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба раҳбарони ду хоҷагии ангурпарварии шаҳри Турсунзода мошини замонавии Каптиваро тақдим намуд. Ин мошинҳо дирӯз зимни боздиди президенти Ӯзбекистон аз шаҳри Турсунзода супорида шуд. Хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон менависад ки рӯзи гузашта Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев ҳамроҳ бо фаъолияти токпарварони номдору собиқадори хоҷагоҳи Боғи Сомон, Ҳоҷӣ Неъмат ва Ватаншинос шуданд. Боғи Сомон яке аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор меравад ки соли 2017 беш аз 5000 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ намудааст. Ангурбоғи хоҷагӣ ки дар маҷмӯъ 500 гектарро ташкил медиҳад ва дар хоҷагии деҳқонони ватан бошад, ду хоҷагии оилавиро муттаҳид карда соли 2008 таъсис ёфтааст. Хоҷагӣ дар ихтиёри худ 25 гектар замин дорад ки аз он 16.4 гектарашро тогзор дар бар мегирад. Хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат бошад, дар майдони 105 гектар замин доман паҳн намудааст ва наздики 100 гектари онро тогзори замонавӣ ташкил медиҳад. Бояд гуфт ки соли гузашта хоҷагии Ҳоҷӣ Неъмат аз 540 тонна ангуре ки дошт, онро ба бозорҳои дохилӣ ва ба кишварҳои Қирғизистону Қазоқистону Русия содирот кардааст. Рӯ меорам ба хабарҳои дигар.
در پی چپا شدن ظرفی روغن داغ سمبوسه و پیراشکی‌پزی در کنار بازار پنجشنبه شهر خوجند 5 نفر آسیب دیدند. پزشکان گفتند که آسیب این افراد وزنی نیست و زود به پا خواهند خیست. حادثه روز 27 سپتامبر در تنگکوچه معروف به افغان بازار رخ داده است. 5 نفری که در این حادثه آسیب دیدند راهگذر بودند. نومان دودو خوجایف مدیر یک شعبه بیمارستان خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفت که این 5 نفر در شفاخانه آنها بستری کرده شدند و به طبابت فرا گرفتند. از ریختن روغن داغ بدن آنها اساساً پایهایشان از 2 تا 6% سوخته است که چندان وزنین حساب نمی شود. یک زن که آسیبش نسبتاً سبک بوده است و کودک شیرخوار داشته است زبانخط نوشته و به خانه‌اش رفته است. به قول مصاحبه رادیو آزادی جوانانی که پایهایشان سوخته است دانشجو بوده در یک دانشگاه تحصیل می‌کردند. این زمان ماموران پلیس میگویند نتیجه تحقیق معلوم خواهد کرد که چطور تجهیزات پر از روغن داغ به بالای راهگذران چپا شده است. باید گفت که در بازارهای تاجیکستان و حتی کنار کوچه و خیابان‌ها گذاشتن ظرف‌های سمبوسه پزی و در روغن داغ پختن سمبوسه یک حادثه معمولی است. در تاجیکستان مقامات میگویند در بسیار موارد این گونه پزندگی‌ها به عادی‌ترین طلبات بهداشتی جوابگو نیستند. آنها بارها تلاش کردند که کاری سمبوسه پزی‌های لب راه را به تنظیم درآورند اما ظاهراً به جای نرسیدند و طوری می‌بینیم به راهگذران نیز آنها ضرر رساندند. خب نگاهی می‌اندازیم به خبرهای جهانی. پرزیدنت ایران حسن روحانی ادعا دارد که تلاش‌های پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای انزوای بین‌المللی ایران ناکام شدند، زیرا اعضای جامعه بین‌المللی در مجمع کلی سازمان ملل متحد این کوشش‌های ترامپ را دستگیری نکردند. شام 27 سپتامبر بعد بازگشت از نیویورک در شهر تهران حسن روحانی با خبرنگاران ملاقات کرد. در مجمع کلی سازمان ملل متحد پرزیدنت آمریکا ایران را دیکتاتورای فاسد نامیده، رهبرانش را سرچشمه بی‌نظمی، کشتار و تبهکاری عنوان داد. ترامپ از منبر سازمان ملل متحد کشورهای عالم را دعوت کرد که حکومت ایران را در تحریم قرار بدهند. روحانی میگوید در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که 26 سپتامبر دایر شد تنها آمریکا از لغو سازش هسته‌ای جامعه جهانی با ایران که در سال 2015 امضا شده است پشتیبانی کرد. 14 عضو دیگری شورای امنیت از این سند پشتیبانی کردند. گفت روحانی ضمناً دیروز در مجمع کلی سازمان ملل متحد سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ایران را با داشتن آزمایشگاه هسته‌ای پنهانی در کنار تهران متهم کرد. نتانیاهو عکس‌ها از هوا برداشته شده پایتخت ایران را نمایش داده این آزمایشگاه را با خط قرمز اشاره کرد. به گفته نتانیاهو ایران هنوز هم در فکر تولید سلاح هسته‌ای می باشد و منصبداران ایرانی در نوبت خود این عیب‌نامه را به اساس می نامند. شام دیروز پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان وارد پایتخت آلمان شهر برلین شد. هدف از سفر او بهبود روابط ترکیه و آلمان است که وقتهای اخیر به سردی گراییده است. در همین حال دیروز رقابت ترکیه و آلمان برای میزبانی چمپیونات فوتبال اروپا در سال 2024 با پیروزی آلمان به انجام رسید. اویفا میزبانی مسابقه را به آلمان که باری آخر در سال 1988 چنین چاره‌بینی را دایر کرده سپرید. جای یادآوری است که قهرمانی اروپا در سال 2020 همزمان در چند کشور اروپایی برپا می‌گردد، ولی چنین طرز برگزاری طوری می‌بینیم ادامه نخواهد کرد و سال 2024 در شهر آلمان برای قبول منتخب‌های فوتبال و تماشابینان این سبقت آماده خواهند شد. و بازم برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه نهایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای 2 وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سعید بیگ نوریدینوف رئیس اتحادیه ادوکات‌های تاجیکستان و دیگری هلال بین نظر و کارمند سازمان کفالت یعنی سابق سپر است. هر 2 وکیل مدافع یکدیگر را به تهمت و بدگویی متهم می‌کنند. هلال بین نظر و ادعا دارد که سعید بیگ نوریدینوف از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی معرفی کرده است. او گفته است گویا ما در سال 2015 ادوکاتورای سپر را به جای گردهمایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشیم. این یک تهمت سنگین در حق من است میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نوریدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200,000 سومانی معادل $20,000 طلب دارد.
вале Саидбек Нуриддинов дар санадҳое ки ба додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ пешниҳод кардааст иддаои Ҳилолбин Назароваро рад намуда як амали иғвогарона зикр кардааст. Вай баръакс дар аризаи худ ба додгоҳ Назарова ва гурӯҳи дигари вакилони мудофеъро барои ташкили ситод алайҳи иттифоқи адвокатов ва пас задани обрӯи созмон айбдор кардааст. Бо назардошти ин, раиси иттифоқи адвокатов аз додгоҳ хостааст ҳамчун ҷуброни зарари маънавӣ аз Ҳилолбин Назарова 300 000 сомонӣ муодили $30,000 рӯёнда шуда ва ин миқдор маблағ ба хонаи бачагон дода шавад. Саидбек Нуриддинов нахустин раиси иттиҳодияи адвокатои Тоҷикистон аз сӯ тобистони соли 2015 бо дарёфти 70% орои вакилони мудофеъ ба курсии раиси иттиҳодияи адвокатои Тоҷикистон нишаст. То замони ташкили ин иттифоқ вакилони мудофеъ асосан дар ҳайати коллегияҳо ва созмонҳои алоҳида фаъолият доштанд. Дар ҳоли ҳозир дар кишвар 800 нафар аз Вазорати Адлияи Тоҷикистон мақоми вакили мудофеъро соҳиб шуданд. Дар гузашта ин рақам ба 1500 нафар баробар буд ва ҳоло бар сари беш аз 1000 аҳолии кишвар ҳамагӣ як адвокат рост меояд. ва зани 58-солае ки дар вилояти Хатлон набераи 30-солаашро зинда ба зинда гур карда буд, сабабашро дар беҳурматии келинаш шаҳр додааст. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки Оҷарои Ашурова барои қасос гирифтан аз келинаш фарзанди ӯ яъне набераашро ба қатл мерасонад. Ба нақли ин зан ӯ 12 сентябр бо баҳонаи он ки Беҳрӯзи 3-соларо ба назди табибон мебарад бо худ гирифтаву баъди чанд соат ба хона баргашта ба модараш мегӯяд ки кӯдак ба дарё афтидааст. баъди ҷустуҷӯи чанд рӯза 18 сентябр ҷасади пораи ин тифлро пайдо мекунанд. тибқи тафтишоти пешакӣ Оҷарои Ашурова набераашро ба ҷарӣ бурда чанд дақиқа зери оболой нигаҳ медорад ва сипас зинда зери хокулой мекунад. ҳоло нисбати ин зан барои куштор парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст ва тафтишот дар ин замина идома дорад. худи ин зан бошад феълан дар боздоштгоҳ нигоҳ дошта мешавад. бояд гуфт ки чунин ҳодиса дар Тоҷикистон камсобиқа аст, вақте ки як биби ба қавли набераашро бо чунин бераҳмии махсус ба қатл мерасонад. хуб бинандагони азиз, бо умеди хабарҳои хуш ман ҳамаи шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим мунтазир мешавем. моро ҳамроҳӣ кунед.